ikaze kuri Mugisha Group Time ni mu kiganiro cy'imikino nanone ni ikiganiro kitari buze kuba kirekire ni ikiganiro kitari buze no kuba kigufi cyane ni ikiganiro cyerekana isura y'amakipe yombi amakipe abiri ahanganiye igikombe cya Shampiyona. Ese na amakipe ahagaze gute mu mibare na amakipe bimeze bite muri squad zabo na amakipe afite abakinnyi bameze bate kuri ubu ngubu mu ikipe ya APRFC nta mvune n'imwe irimo uretse ababenche bamwe na bamwe tubagenda bahabwa umwanya ariko aganya tugezemo nagara kugweza abakinnyi umwanya uko iboneye nk'umutoza cyane cyane mu ikipe ya AS Kigali mu ikipe ya AS Kigali mwarabibonye kuri match y'ikipe ya Bugesera match ya Bugesera ntabwo kimwe n'umusore na rutayizamu Abubakar Raware ndetse n'umusore Hakizimana Maji Maestro bose n'abakinnyi batakinnye no mu kiraro bivuga ko bari bafite imvune ariko ibindi binyamakuru nyuma bikaza kunyomoza ko uyu musore Abubakar Raware ndetse na Maji nta cyazo bafite aho babikiwe ikipe ya Police FC ikipe bazahura ku mukino wa nyuma usoza Shampiyona. Byose nibyo dukomeje kugenda tubakurikirana ariko iki ni bihagaze gute mu bare kuri ubu ngubu ikipe ya AS Kigali ni ikipe ifite amanota 16 ikaba izigamye ibitego 12 mu gihe ikipe ya APRFC ni ikipe ifite amanota 16 ikaba izigamye ibitego 15 urumva ko ikinyuranyo ni ibitego 5. Ese ibitangazamakuru byinshi bagenda bivuga ngo iki nyuma ko ikipe ya Marine inyagiwe n'ikipe ya APRFC ibitego 5 kubusa abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda aho bamwe batangiye kubyita ikinamico cyangwa ise ibindi bintu bigiye bitandukanye bamwe batangiye kugenda bavuga ngo ni petit frère ntabwo yabuza grand frère igikombe ariko ndakubwiza ukuri ibyo ngibyo nta hantu habihuriye n'ukuri ni ibintu biba byerekana ko mu Rwanda abantu hatangiye kuzamo ibintu bigenda bivuga gutyo ni ibintu biba byerekana ko mu Rwanda turacyari hasi mu bijyanye n'umupira w'amaguru. Rero tunukora ibishoboka byose tukareba ko ibyo bintu byakirindwa kuko igihe cyose bikomeje kugenda bivuga ntabwo bitehesha isura nziza umupira wo mu Rwanda. Rero ikintu nababwira nuko mwakirinda ibintu by'ibiho nk'ibyo ngibyo umuntu utazagwa mu murongo mubi cyane ugasanga ufatiwe ibihano bitewe n'inkuru zimwe na zimwe ugenda utangaza zitari zo. Ntabwo wavuga ngo iriya ni ruswa cyangwa se ngo uvuge ngo ni ikinamico kuko abantu bakina ku mupira w'amaguru. Rero bibaho ko ikipe runaka itsindwa indi gatsinda kandi kuba itsinzwe yatsindwa ibitego birenze 5 cyangwa se ibitego byinshi indi kaba yabitsinda ibyo ntago ari ikibazo ntago ari ibintu bikwiye kuba byatesa impagarara mu mupira w'amaguru mu Rwanda. Rero ngiye cyo nababwira nuko gutsinda bibaho no gutsindwa bibaho ariko gutsindwa ibitego byinshi nabyo bibaho. Rero ntago nababwira ko ibira byari ikinamico nkuko bamwe bakomeje kugenda bivuga. Rero ntidugakomeze gufata ibyo tubonye twumve ko ikintu cyose kibaye ari uko cyaciye igikuba. Rero ni imibare itwereka mu gihe ikipe ya APRFC ifite match na Rutsiro FC match ishobora kubera kuri stade ya Bugesera kuko akarere ka Rubavu kari muri guma mu rugo rwose ni guma mu karere. Rero nago ikipe ya APRFC ajya gukina i Rubavu ni match ishobora kubera aprito mu mbabare APRFC igomba kwakira match ya Rutsiro ni match izabera i Huye. Rero nago byose nibyo dukomeje kugenda tureba tubona bakurikiranira hafi cyane ibingibi bigize inkuru nk'izi ngizi zagiye zizamuka nyuma interview y'umutoza w'ikipe ya Marine Yves Rwasamanzi nyuma ko atangaje ko bagerageje gukora rotation kugira ngo bazigame n'abakinnyi bazakinisha kuri match ya Bugesera. Rero ibyo byatumye bamwe batangira kwibaza bati se wakinishije ikipe yose ukina na AS Kigali kinishije ikipe yose ukina n'ikipe ya Sport uje gukora rotation ku ikipe ya APRFC batangira kugenda bavuga ko ari ibintu bigiye bidahisha isura nziza umupira w'amaguru. Ati umupira w'amaguru urimo uragenda wicwa n'ibintu bimwe na bimwe bigenda bigaragara. Rero ni ibyo ngibyo kuri ayo makipe abiri yombi mu mibare y'amakipe ya mbere na APRFC na 16 izigamye ibitego 15 nabigarutseho AS Kigali na 16 izigamye ibitego 12 urumva ko akinyuranyo ni ibitego 3. Mu yandi makuru rero ari kugenda havugwa ni nkuko mwagiye mubyumva kwiyamamariza bamwe bari kwiyamamariza kubara Federation y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Harimo ni Zemana Olivier rwose ku muyobozi w'ikipe ya Mukura president w'ikipe ya Mukura ndetse na Rurangirwa niba ntibeshye neza president w'ikipe ya Rugende y'abagore. Rero ni bamwe mu bakomeje kugenda biyamamaza batangaza ibintu bimwe na bimwe bigiye binyuranye bavuga ko bimwe bigaragara muri Shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda nk'amarozi ibintu bya ruswa byose bigomba gucika ku ngoma zabo
bombi uko bagenda bayobora federation. Rero ni ibyo kugenda twitega tukareba ese bizagiza kuki umupira w'amaguru mu Rwanda, ese abayobozi abagabo bombi baje kwa bashi n'uruhe rwego bazagiza ku mupira w'amaguru mu Rwanda. Rero turi kumwe n'ivuriro Long Life, turi kumwe n'ivuriro Long Life Center, ni ivuriro rwose rikorera hariya mu murenge wa Rukira muri santere ya Rukira rwose mu karere ka Ngoma. Ni ivuriro ugenda rwose bakagufasha mu buryo bugiye butandukanye. Ni ivuriro ragenda bakagufasha mu ndwara zigiye zitandukanye rwose, tugufasha no kuba wahindura ubuzima bwawe nkaho barabaswe n'indwara zirimo imitsi, umuvuduko w'amaraso, umutwe udakira, amibe, trichomonas, inzoka, amarozi n'izindi ndwara zigiye zitandukanye. Uraza rwose ibibazo byawe tukabigukemura, tukagusuzuma. Kwisuzumisha ni amafaranga 500 yonyine, ugahita uhamagara cyangwa se ku bindi bisobanuro ugahamagara muganga Jean Bosco rwose kuri nimero 0788880069 niba ntibeshye neza. Ariko rwose hano uraza tukaba twagufasha. Rero mu yindi mikino igiye itandukanye ni Rayon Sport igenda yifuza abakinnyi bava muri Kigali, ni Rayon Sport iri kugenda yifuza niyo mugabo Claude ukinira ikipe ya APR. Byose nibyo dukomeza kwitega tukareba ese bizagira kuki kugira ngo dukomeze kugenda turyoherwa na siporo nyarwanda. Rero rwose nkuko mukomeje musanzwe mubimenyereye, mwebwe mukomeza kugenda mudukurikira hano kuri Mugisha Group Time, n'igihe tugenda tugaruka mu makuru y'imikino agiye atandukanye, ariko twumva n'ibitekerezo byanyu turabisoma. We manuka ahantu handitse comment utange igitekerezo, ubundi turebe ese bipfira hehe kugira ngo tube twahakosora, ubundi turushaho kugenda tuzamura umupira w'amaguru mu Rwanda. Rero nizo muri zo transferi, harimo transferi bivuga ko zaba ziri kwenda kugana ku musozo. Ni transferi ifata muhajiri mwerekeza mu ikipe ya Rayon Sport, ariko ngiye ku bwanjye ntabwo numva ko ibingibi bishobora kuba byashoboka mu gihe Kigali yaba yamaze kubona tike ikina imikino nyafrika CAF Confederations Cup cyangwa CAF Champions League. Mu gihe aba bakinnyi b'abanyarwanda benshi, mu gihe mu mikino nyafrika niho benshi bungukira kugiye kuba bajya gukina mu mashampiyona agiye atandukanye yaba muri Afrika ahandi hose ndetse no ku mugabane w'Iburayi, kugira ngo bazamure kariyeri yabo babashe kuzikipinga rwose ibintu bigenda neza. Rero ntago numva ko muhajiri ku mahitamo meza ye yaba ari kwerekeza mu ikipe ya Rayon Sport. Ntago numva ko ariyo mahitamo yamubera meza. Amahitamo ngiye numva yamubera meza n'ubwo mu ikipe ya Kigali akaba yakina imikino nyafrika nk'umusore ufite intego yo kuba yakwerekeza mu gukina muri shampiyona zindi zigiye zitandukanye zo hanze y'u Rwanda. Rero ntago twabigenda tubishidikanyaho, ni ibigenda bigaragara ko abanyarwanda abenshi abakinnyi b'abanyarwanda bigaragariza mu mikino nyafrika, ubundi bikarushaho kugenda biryoha neza cyane, ubundi habagatera umupira kakava, ndetse byaba ari n'inyungu ku ikipe y'igihugu. Tutitaye kuki byaba ari inyungu ku ikipe y'igihugu kugira ngo ikipe y'igihugu nayo ibashe kuba yakomeza gusecuringa, kuba bakomeza kuzamura urwego rwa ekipe bitewe n'abakinnyi bagenda bakina hanze y'u Rwanda. Rero mu gusoza ndi kumwe nkuko natangiye mbibabwira cyangwa se nuko mwabyumvishe mbasuhuza rwose, mba ndi kumwe n'ivuriro Long Life rwose rikorera muri Rukira Center. Nabwiye ko bavura indwara z'imitsi, igifu, amibe, umugongo, trichomonas, rubagimpande, umwijima, ibinya, umuvuduko w'amaraso, umutwe udakira, urwagashya, amaso, amara, akabariro, asima. Ahanga ku kabariro rwose niba abantu baba bacika intege rwose muganga Bosco arabafasha. Hakaza kubura amavangingo, senezite, kutacimyeyo, angine, ingaruka zo kwikinisha amenyo, imitezi, igicuri, ibitegano, impyiko, amarozi, indwara z'uruhu. Wewe waba ufite indwara imwe muri izi ngizi zigiye zitandukanye rwose wakegera muganga Bosco cyangwa ukamuhamagara ku bindi bisobanuro ukamuhamagara kuri nimero nakubwiye 072888700039 0728882122. Ndazisubiramo 072888700030
9 ukongera cyangwa se 0783219122 ubuzima bwawe tukarushaho kuba twabuhindura binyuze mu miti tuguhereza hano mu ivuriro Longe Life. Ni ivuriro rikorera mu karere ka Ngoma mu murenge wa Rukira rwose mu santere ya Rukira. Anga rwose urahagera ukaba wakegera muganga Bosco akaba yagufasha mu buryo bugiye butandukanye. Ikiganiro ni cy'imikino ngende mugama Champion kuri Mugisha Group Time. Ibiganiro nakagaruka ariko mbasaba kudufollowinga kuri Instagram ni Mukama Official ubundi ibintu bikarushaho kugenda bigira neza. Nge ndabashimiye ibiganiro nakagaruka no kuri Mugisha Group Time.